fuanga pe amashina yandini nebo Michael Chisheta emashina yandi nga fintu twaimye sambiro lyesolo tulenda nalyo ati God is our provider. God is our provider. Ati Lesa ekapela wesu eupela kabili nikapela esambiro twaimya ndemuna mailo twalisambira kwe chipandwa chakubalirapo epo twaishirerulekesha ifyo Lesa achitile ukuchita provide ku muntu ilio umuntu talamupanga Lesa abalire achita create environment, conducive environment, ili favorable environment ukuti umuntu epo ekale ichile people that achitile provide the environment ili suitable kuli life ya muntu uo alepanga ilio apanuma amupanga aishile chita create kabili kwati achita capital city yaleitwanga Eden, Garden of Eden emo amubika omuntu kwamba okwikala na fyonsemo fyali nga fintu twalolekeshepo mairo nomba twashire sango kuti ati pano omuntu afika mukubembuka Lesa aishire chita author achita engineering salvation kumuntu kanchi twasango kweba ati Lesa tasipe provide economically kumuntu na protection feimbi kumuntu lero aisabika pona protection solution ya kusta provide salvation kanchi pakushikwa lero twalakonganya bonga fintu twasoselo kweba ati twalaenda nephew abena Israeli bali babelele nangu baishire bachitako provide kuli Lesa ilio balefuma mu lwendo lwabo from Egypt to Canaan pali pakati pali Red Sea pabakone kiswebebe emo baendere kwemyaka nalimo ishisha ifulira lero tababulisha kantu kali konse. God provided ali bachita provide nomba ilio tatula tampo kusambishanya ndefu aya tubelenge Deuteronomy chapter 2 verse 7 nalabo mpya umulakana ngulu limirwa chibemba ulwa chingereshi ero tuse twalule mu chibemba muri Deuteronomy chapter 2 verse 7 muleso samashu kutilati the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He has watched over your journey through this vast desert. These 40 years the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything. Okuirula mumulaka wesu wa chibemba pale sokwe bati Lesa amipalile okubomba kwenu kwa kuminwe shenu kabiri ale milolekesha bwelio mwalenda mukiswebebe chikulu te yakopeka kabirire mulya sosati mukwenda kwenu mulwendo lwenu pa myaka 40 mu desert mukiswebebe Lesa ale muchingira kabiri Lesa talengeri okuti mubulishe ekintu kiri kyonse ale mupira kanshi apatu ambo kusango kwebati weo ababantu bali mu process ya kuyamukela ntu asango okutira ati Lesa abachitako remind through Moses okubachita remind okwebati mwibukisho kwebati ilio mwali mu kiswebebe ishali conducive environment ukuchitamo survive umuntu Lesa ali milangu wikeno kumipala ukubomba kwenu kwa kuminwe te yapopeka kabiri ali mipele favor iya kutira chitamwabulishepo ekintu kiri kyonse kanshi nomba tulefa tolekeshe nomba jane y'abana ba Israeli mukusupawira from Egypt to Canaan ushejane apa pakati finshi vya chitikepo na mukwenda kwesoko twalaisha kwenda mukwangufyanya twalaisha ukulodeshe fintu fimo ifya chitikepo pamyeo shabena Israeli ichakubalira kwa abana Israeli bali mu Egypt yali ninchende abushakuli bena. It was a foreign land, yali ni foreign country kuli abantu abena Israeli. It wasn't the intention of God kuti babe mu Israeli taba tefya chipampa mikefiresa temo bakekali lero pamulandu wakuti basangwa mulya no tuntu tumoto twinga sambirisha nyange esambiriro twabulire twasanga okutira ati bale itwanga abashaba abantu bantu bambiri okufula ewa bena Israeli baye bati abantu nga bafula bakaleta obwafya kumyeo Yesu bakatupoke ekyalo kyesu kanshika tubasendenga abasha efyo babasendelenga abasha nomba mu busha bwabo bambiri okubomba enchito yelibe bambire okutitikishwa mu mikalire shabo lifestyle yali onayike pakati kamyeo shabo tabali abantungwa tabakwete freedom
ng'efyo bamwopa leero twaliba abasha muli kino ekyalo pamulandu n'olubembu bambi kuma addictions yapusana bambi nakumembu shimbi shali tuteeka obusha we are slave to those sins nomba tepo tuliapo ndefwa tuwerere back to our story otuyana abana ba Israel kati twasanga okuti ati muli kikyalo baali abasha nomba nshita yakwata freedom ya Afrika lesaini omubonki Moses n'okubasenda nga tuwaenda fast forward twalasanga okweba ati ilio ifinkungefingi fyakitika okuti Farao ashininkisha efyo okuti Lesa abasendere aleebeta abo abantu Farao aishirefika mukunakira n'okubaleka okuti baleya mukuya kwabo pakati ka Egypt kuyafika mu Canaan pali kwa mabali azaya moneki apa 1 pale moneka Red Sea bemba wakashika 2 te Red Sea eka mwamoneka n'ekiswebe byomu akupulinkanya okuti baye bafike mu nchende mulya nomba ishinchende shiri twaranda 1 Red Sea eryo 2 desert kiswebebe tenchende shanguka ishaba favorable kumutundu wa muntu kwikalamo mwali befintu ifyalekanalekana ichakubalirapo baishirefika pa Red Sea tapali nshira but God provided the way through Moses so twasanga kuti Lesa upele nshira pa shiri nshira Lesa lichise provide nshira pa menshi bapitirya pa uma nokwenda icho kishatala chitwapo mu history nguma scientist tekuti bema nikefyamensha pa bule chimumbo kunokwa lero Lesa lipatule bapita pali bemba wakashika pa Red Sea. God is a provider where we seems like there is no way, he creates the way. Mafya nshure pitamo munina na wenkashi umolesa teki apange nshira pakati kabu mwobe mwafya nshebo okwetebo mwene ati nshira na ipelela kuita nshi nalimolesa teki apulinkanye ambisha apa nalimuna ulusa hope that there is no light at the end of a tunnel takuli light kuita nshikulia nomba mwafya nshebo le pitamo Lesa chise provide nshira kubana ba Israel pa Red Sea nichibembe chikuchitwelanda Lesa alekanya bapita nomba ili obapitire mukwenda kwabo kulya mu kiswebebe nga fintu tusosele lifestyle yali kosa mu desert abengita twachitapo experience lo twalibelenga po amabuko yali kana lifestyle yabamo lelo Lesa tabalekeleshe abena Israel ili obalenda mu desert panshtaimo balisa chitapo encounter na limo kuilishanya po family ile ya diet Lesa abaponesha mana ukwabule kupilinde abena Israel bayilishanya na limo pakulyo kusoma Lesa abaponesha ako ifyunifimwe pyapalange nkwale shapona balya ni Lesa uchita provide nalimo kuti mwamulika kwati nalimo lifestyle na ishupa kufyakulya Lesa kamupela amani onokuchita provide mu future yenu ifyo mwinga kwata ukukulishe nganga yenu ndemwe bechine mwifumye chikero muri Lesa la pela mano aya kubombesha apusulo omulu kuchipalakasa wambo kubombesha ukulolesha maangles aya pusana okupera ma different kinds of idea Lesa lebike fyakulya patebo yobe. He's a God who provides. Remember, he provided the way. Again, he has provided apatwasambira ati abapere chakulyanga mwana teyapopeka Lesa alichite provide na menshi mutswebebe alishupa mu desert but God provided water ukufuma mwesa muchiriwe ifintu ifyakweba ti human brain yesu 3 pounds brain yesu twakwata kuti yafike kuchita comprehend ubukuru bwa Lesa ukufunya menshi mwiliwe abana ba Israeli banwa ngayo chiswebebe nshure pitamo icho Lesa techa to provide what you are lacking in your life nishe yone pitamo iyo inga kishika Lesa lomba kuli Lesa rekupela ma initiative you will open doors aya akuchita favor kufikia kana but some of us because of sin we are blinded tatumona ivyo Lesa letulanga favor na ma initiative aletulanga just like abana ba Israel shitaimo balefika kubembuka bashingwa pamenso pamulando n'obulendo na favor baliko kwimoni yakwa Lesa yokumuna Lesa kutize our provider baliko kumona some of us situation tulimo
we think that maybe God is not our provider because he barrier when Lesa is sin. We need to repent. If we are backsliders, we need a revival to take place in us. Just let us kneel down. Tube abafukama tupombe kuli Lesa. Ukuthi repentance chitike mukatika mioyo Yesu. Sin iba barrier kuli favor iyo Lesa lefu aleta pakatika mioyo Yesu. Teyapopeka abana ba Israel aba bali kwete protection from dangerous things. Mu desert mwali benso kesha lekana kabini nacho bubumbo fye bwa Lesa bwa posanako umo abefintu ifyalekana lero Lesa ali bachingiriye kuli ifi nga iwe fiswango nshifire kuchita attack pakatika mubiri wobe ma spiritual things nshi ayele kuchita attack pakatika mubiri wobe ayo Lesa te kuti achimfye ngasungiri ama dangers away from abana ba Israel mu Egypt mu matololo finish Lesa ife teti afunye pakatika mubiri wobe Lesa ali kutema muchonse ichole chita alakumona nelizo lyako okufuwa kwako kwakutufume kulubalirwa lubembo nokulolesha Lesa nga provider. The devil is not a provider. The only thing the devil can provide fintu ifishakwata eternity mu future, fintu ifyakwata obusanso. The devil only exchange your life nechipyale kupela pepele balast will destroy you. Satani chwapela chonse chilabwela kuntanshi chachita hantu mwewobe chabanga koswe mungandanga mwali bakoswe ndefu anshate mwasana mu examples lero ndefu ampere example mungandanga mwali bakoswe koswe temwa kabiki pwe chakulya pakumuteyo echo tatemwa mukamupela ichiteyo icho atemwa ngani peanut butter ngani mbalala ma groundnuts mukabika pweno mukashinge ko muti pakuti akaliye bwangu bamusatana. If you are today we are addicted to some of these things firafine ifya tupalamikira mukatika bumi bwesu kuti tuilumbanya Lesa muchine na muchishinga kabiri mu mubashi chali bachiteyo bamobwalwa bwa basendanga ekiteyo kuti babombera Lesa mufuma chumbi pamulandi n'obwalwa balafirwa bamubuchende n'obulalelale kuti babombera Lesa muchine na muchishinga lero balafirwa bamo ni pamulandi wakwe batina limo wambo bamo tenwambo bamubakwate fintu fimbi ifyaba mukatika mitima shabo ifyo Satana bikamu ngekiteyo icho abasenderako bwangu icho banatako bwangu echo tuingeta weakness yabo. No madefu awi mkishoko batinga wa UPELA, that weakness wa itula, but because of Calvary, the Lord is faithful to save you. Lesa ali faithful kukususha iwe kutsendo wasenda kanchi tuwambo kusango kwe bati even favor was upon these Israelites bali pitiri omwingino okuba malubuja yalekanalekana mukuchinja pakuti bafike kuli promised land nga iwe buru nshebole pitamo Lesa teta kulire ngefya abana ba Israeli. They were thousands of them, but God fought for them. Mariabengi amakana lero Lesa liwalwirire you are just alone nishi Lesa enga kulekerishanga waituliye kuli Lesa kanshi pakushikuwa lero twamona isambiro twachira kwata okukonkanyapo ili akutila ti the Lord is our provider. Lesa ni provider pakatika moyo wesu kanshite kwesha wa muninane ukutuishika Lesa twachiralolekesha nokupirikita mu malembo ukulolekesha ifyo Lesa afwire abana ba Israeli nokubachingirira ngali bachingirire nishaifu kuti achingirire omwoyo wesu namutotela nine muntu wenu brother Michael Chisheta Lesa mupale tukesamona na nshitaimbi. Amen.